To je to. Ok. Ne smijem postaviti pitanje koliko smo se ugradili za ovaj ulazak u vladu. Pa, ovo nije dobro. Ali nije bilo ovaj put ovo nije dovoljno. Nije bilo ovaj put toga, ove priče. Nekak ste to glat, sad idete po Nije, ovo tu sam mjerio kako se mjeri duljina repa kod mačke. Ja sam išao po toj metodi. Skromno je. Vrlo skromno. Dobro. A bezkarakterna bitanga, najnoviji žetončić, kako gledate na te atribute opozicije koje vam dodjeljuju ovih dana? No dobro, što se tiče tih njihovih komplimenata, to više govori o njima. Recimo ovo zadnje što sam čitao, to je bilo, ja mislim, od Ivančića. Mislim da on čak se deklarira kao Jugoslaven. Tako da čim to vidim i čim vidim novine poput Novosti koje dobivaju ogromna sredstva iz državnog proračuna, odmah mi je sve jasno. Tako da po tom pitanju vidim da uvijek je bitno ko piše i ko govori, nego što se piše. Znači te uvrede i, da ne kažem, stvarno primitivan sadržaj je vrlo interesantan da uvijek dolazi od onih ljudi koji favoriziraju državu koja je propala prije, evo sad će biti skoro 36 godina. Tako da po tom pitanju nemam nekako uzrojavanje, ali mislim da bi trebalo takve stvari prestati financirati iz državnog proračuna. Ne zbog toga što se to meni ne sviđa, nego vidim da je tu sadržaj koji u principu pljuje po Hrvatskoj državi, ali ljudima ne smeta dobivati novac, naravno, od građana Republike Hrvatske, koji očito vole u državu, čim su ovdje tu ostali raditi. Ako vidim ti ljudi preziru u Hrvatsku, a ne smeta im dobivati novac od tih istih građana, uključujući vas i naših ljudi tu u tehnici, znači njih to ne zanima. Siva eminencija. Siva eminencija. Niko ne zna još što je. Preko 2 metra sive eminencije, tako da po tom pitanju mislim da to je ekstremno licemjerje. Ja iskreno nisam, naravno, savršen čovjek, imam otprilike, ja bih rekao, 1500, ako ne i više, sitnih i krupnih mana, ali što se tiče, skromnih, evo. I što najbolje, ja volim ovu tu državu, to nije sad nekakva demagogija, nego iskreno smatram da je ovo idealna država za život. Prošao sam srećom dosta po svijetu, pa sam mogao vidjeti i kako se živi, na koji način. Ono što mislim da još uvijek imamo lutanja oko načina poslovanja i percepcije posla i pristupa uopće poslu. Rekao bih da nas se tu dosta unazadio socijalizam i taj način te neke prividne jednakosti koja u principu ne postoji. Jer mi smo izašli sustav u kojem su svi bili jednako siromašni. I sad dok vi ljude malo osvijestite, to će trajati još sigurno pa barem 20 godina. I to vrlo uporne borbe, i to ako se neće hraniti neki narativ o nekakvoj sljedećoj Jugoslaviji i o nekakvom bratstvu i jedinstvu koje nikad nije bilo niti bratstvo ni jedinstvo. Rekli smo zašto toliko dugo vremena, jel? Pa mislim da što se tiče toga možemo uvijek naći neke odgovore čak i u vjeru. I u vjeri. Naime, Izraelci su isto lutali 40 godina po pustinji, mi još imamo lufta nekakvih 5 godina, ja bi još to dodao 20, čisto da se malo još promijene generacije. Mislim da tek sa nekim novim generacijama, točnije kad ću ja već biti lagano pred penzijom, da će tek onda malo ta svijest doći, da će se malo udaljiti od tih nekakvih duhova od prije 35, a koliko vidim, evo, dobar dio oporbe još živi u 45. godini. Ona je lijepa i godini kad su otimali židovske stanove po Zagrebu i ostalo, valjda im to fali. Da, dobro, mislim, i u toj biblijskoj slici poanta to i je, jel, da odumru ove generacije koji su zašli iz Egipta. Ok, to je pametna usporedba. Ajmo se vratiti na Ivančića. Kako dugo ste u politici? Pa ja sam od otprilike 18. godine u politici, najviše u lokalnoj, i sad evo ove godine ću imati jubilarnih 40, tako da je nekakvih recimo 21-22 godine. Onda bi se i mogli zapravo sjetiti, bio je slučaj, to je bilo 2008. 9. tak negdje godine, možda sam pogriješio godinu. Ivančić je bio u središtu ovoga jednog zbivanja, naime Feral, ta tiskovina koja je bila toliko, i koja je dan danas toliko, evo, hvaljena među određenim strukturama u Hrvatskoj, je propadala i nije mogla na tržištu naći sponzora koji bi spasio je od propadanja.
pojavio se onda ona kombinacija Robert Ježić Novi list, Viktor Ivančić je pisao, odnosno radio za Novi list, ali nije pisao, primao je plaću. Nakon, ne znam, godinu dana, onda je to izašlo van kao, nakon što je Robert Ježić bio povezivan sa nekakvim aferama i tako dalje, sa Naderom, onda je bila priča da je on zapravo bio cenzuriran, jer je on primao plaću u Novom listu da ne piše ništa. I to je zapravo jedan mobbing bio na poslu, gdje su njega tjerali da uzme plaću, a da ništa ne piše, da. I onda čak i Nenad Stazić imao onaj ekspoze u Saboru gdje on govorio i upozoravao na nisku stopu demokracije, kako je to moguće da jedan novinar dobija plaću, a da ne piše, to je strašan odnos prema njemu, jel? Pa dobro, što se tiče generalno novinarstva, to je toliko danas propalo i to je na takvim niskim razinama. Kad vi gledate te tekstove po svim tim što portalima, što po novinama, prvo dobar dio toga je i nepismen. Meni je interesantno, ima jedna Facebook stranica, zove se T1 polupismenosti. Ja se svako malo uzme neki naslov ili neki tekst, ja se izreže jedan dio rečenice i zažuti se dio kad se promaši. I to mi je interesantno koliko je sve više prisutno novinarskih tekstova. Tako da mislim da je ta kvaliteta dosta pala, a sada da li je tu bila riječ o nekakvom, da ne velim, reketu ili čemu god, to uopće neću ni ulaziti, ali mislim da je dovoljno vidjeti za koga čovjek piše. Ima tu i kvalitetnih ljudi, naravno, u svim novinama. Neću ja sad suditi svakoga ko piše za Novosti da je automatski dno dna ili da piše koje kakve stvari, ali čim vi upotrebljavate riječi, ne znam, bitanga i ostalo. A zašto se mislim, bitanga? To je, pa ne znam, to je njegov zaključak, tako da je... Ali iz čega proizlazi? To je iz nekog političkog uvjerenja, pretpostavljam, onda ono. Pa ne ulazim u to, taj njegov primitivizam izražavanja, to je njegova stvar. Što se mene tiče, ja sam dovoljno siguran u sebe i općenito svoj način djelovanja, što politički, što životni, da uopće neću više niti takve stvari uzimati srcu. To je njegovo mišljenje, možda opisuje sebe. Ima još jedan medij koji vas je isto uzeo na zub, oni su malo manje maštoviti, oni govore, žetončić i tako dalje. Znači šta sam vas htio pitati, to mi je dosta interesantno. Zapravo neposredno prije vaše odluke da se priključite vladajućoj većini ili većinu u Saboru možda još je jedna osoba priključila, ona je napustila Socijaldemokratsku partiju. Boška. Nitko živ to nije nešto baš pretjerano problematizirao, a kamoli nazivaju imenima kakvim vas nazivaju. Što mislite, zašto je tako? Pa mislim da, što se nje tiče, možda nisu smatrali da je to toliko problematično. No, s obzirom da sam ja u političkom centru i više zagovaram dijelove oko slobodnog tržišta, a opet su mi neki stavovi, rekao bih, više domoljubni. Ima, naravno, neki stvari koje smatram da bi možda više odlazile gospodarski ili uvjerenjem, možda čak blago u lijevi centar. Evo, recimo da svojim uvjerenjima i praksama pokrivam od, recimo, lijevog centra do desnog centra. Neke stvari bi možda čak ulazile i baš recimo u HSP, znači u ovom dijelu koji je vezan za nekadašnje osnivanje, gdje je praktički Starčević smatrao da Hrvatska ima određena prava, tako i danas Hrvatska ima određena prava unutar Europske unije. Tako da rekao bih da valjda zbog toga što se onda automatski vladajuća većina malo proširila, rekao bih, u politički centar, gdje je sad jedan dio te krajnje ljevice koji se gura na silu u politički centar izgubio možda oslonac, bilo preko mene, bilo preko ljudi koji mi daju podršku, pogotovo u Zagrebačkoj županiji. Mislim da im je to problematično. A s druge strane sam na čelu grada koji stvarno rapidno raste, koji naravno ima i svojih problema i nedostataka, ali opet se vidi jedan ogroman pomak u odnosu na sve druge sredine i oko nas, ali u cijeloj Hrvatskoj, i mislim da ih to jednostavno žulja. I baš zbog toga je to da uzeto u obzir, gdje je praktički taj jedan dio političkog centra možda se približio sada, možda preko mene i preko Boške, evo, prema HDZ-u i prema vladajućoj većini, i nas ne smetaju ljudi iz DP-a. Mislim, što se mene tiče, tu ja nemam s nikim osobno problema, čak i da pače, evo, ako neko i napravi nekakvi eksces, više ja to privatno nazovem i kažem, dobro, čemu takva glupost, mislim, kaj se to išlo snimati, koliko si vraga to stavio na Facebook. A dobar dio te jedne ekstremne ljevice, pogotovo kad sam gledao, ne znam, stranka poput Centra,
ne znam, stranke s imenom i prezimenom Dalije Orešković, oni se gore politički centar, ali njihovi stavovi su radikalno lijevi. Znači su na taj način valjda htjeli ukrasti dio političkog centra i sad kako su gurnuti na krajnju ljevicu su izgubili dio političkog tržišta. Možda čak i nekih ključnih par posto. Mislite da ste u nekom novom miješanju karata poremetili nekakve Pa meni tako djeluje jer oni su se počeli tako ponašati. Ja osobno se nisam tako doživljavao, da budemo iskreni, ali očito je nekome to napeto. Jer velim, znači kad sam ja vidio da svi živi i neživi komentiraju, pa mislim, ok, super, ali što se mene tiče, ja mislim da tu u svakoj državi treba naravno imati zdravi lijevi centar, zdravi desni centar, no mislim da je nažalost danas naš lijevi centar jednim dijelom gospodarski pokriven kroz neke politike od vladajuće većine, a pak SDP se previše približio prema Možemu i čak i nekim retorikama od nove ljevice, što je u jednu ruku bizarno. To ponižava za SDP? Mislim da je. Mislim da recimo pokojni Račan nije bio baš takav. I dosta je nepopularno mišljenje, no isto tako za stvaranje Hrvatske države, bez obzira na ono napuštanje Sabora koje se dosta često spominje, u onom dijelu Jugoslavije Račan si je dao dosta truda da se Hrvatska izdvoji zajedno sa Kučanom, onim pregovorima na Kosovu, i zato mu je nekada i Tuđman i dao toliko primata i nikad nije dao da se na njega previše napada. I bila puno kulturnija scena. Naravno, u toj jednoj borbi između nekada HSLS-a i SDP-a, SDP je prevladao, što je isto ovako vrlo interesantno, a rekao bih da danas se SDP previše urušava iznutra. I što je šteta za Hrvatsku, jer praktički trebate imati jaku oporbu koja bi trebala imati jedan normalan kadar koji može potencijalno možda i preuzeti neke državne resore. A za sada ispada da na jednog solidnog SDP-ovca imate 5 do 10 puno jačih HDZ-ovaca. I to mogu vrlo otvoreno reći, ne zato što ih favoriziram, nego zato što sam ih vidio na djelu. Kad vi gledate neke gradonačelnike poput Klarića iz Bakra, poput, ne znam, Dabe iz Novalje, to su ljudi koji imaju toliko mandata iza sebe i koji zaista znaju što rade. I imate takvih, ne znam, Krešimir Ačkar iz Velike Gorice, isto čovjek je u drugom mandatu, zna što radi, dobro radi, a recimo u SDP-u imate ljude koji su, čak bi rekao, i puno ispravnijih nego što ih se možda predstavlja, poput Jasenke iz Zlatara ili recimo Mišela Jakšića iz Koprivnice, ali njih je dvoje. Bio je i Sasibi iz Ploča, Krstičević, Mišo, on je isto ok. I on možda više između lijevog centra i ljevice, ali on je za Ploče izvlačio kaj god mogu. Znači što je god mogao, njega nije diralo, znači on može sa svima komunicirati, a velim, jednostavno je u odnosu, znači naprema HDZ-a, jednostavno ih je premalo. Tako da mislim da zbog toga to je jedno urušavanje i recimo da je tu jedna generalna razlika, HDZ je približio Domovinski pokret sebi i koliko toliko je zauzdo možda neke stavove s kojima se možda i ne slažu. Imate solidne ministre poput Šušnjara. Šušnjar je došao iz gospodarstva, čovjek se bavio stečajnim pravom i on stvarno zna što priča. Kad priča je vrlo jasan, vrlo direktan. Dok SDP nije privukao Možemo sebi, nego im je, mislim, se naklonio, kleknuo ispred njih i sada Možemo vodi, a Možemo pak ima malo preekstremne stavove oko puno toga. Mislim, meni je bio vrhunac. Jesu dosljedni u tim stavovima, šta mislite? Naravno da nisu. Mislim, ne možete vi govoriti o nekakvoj preraspodjeli svega, a s druge strane to je isto interesna skupina koji je svaka druga. Kada vi gledate neke motive, poput recimo bračnog para Kekin, 2020. su rekli da idu u politiku, tako da im država obnovi stan. Sad, da su one neka sirotinja, ja ne bih ništa rekao. Znači, ti ljudi imaju nekretnina stvarno jako puno i mislim, nabavljene i kupljene na koje kakve načine. Mene se prozivalo za neke stvari u medijima, a kupio sam sve, preko računa, sve legalno plaćen porez po tržišnim cijenama koje su tada bile. Mene se išlo prozivati za to i sve što sam god radio sam se uvijek konzultirao, naravno, sa odvjetnicima i na sve moguće načine, dok oni svi grabe i to nikad dosta. I onda još treba država obnavljati njihove nekretnine. Da su se oni založili, recimo, za nekog drugog, tamo, ne znam, na području Čučerja ili još te trećine Zagreba koja je dosta nastradala i gdje ljudi uistinu nemaju novaca, još bi ja to shvatio. Oni su se borili za sebe, tako da je to sve samo nije dosljedno. Ne možete meni prodavati nekakvu socijalnu priču i nekakvu pravednost i, kako oni kažu, redistribucija. Bogatstvo. To vam je najbolje.
Ja nemam problema, prvo ti redistribuiraj svoje. Ja nemam problema. Ili još bolje, imaš 5 nekretnina, evo, jednu nekretninu daj za nezbrinutu djecu. I onda si ti osoba koja može onda meni pričati da je to dosadno. Sve drugo su meni priča za malu djecu. I mislim da oni dosta prodaju taj određeni, rekao bi čak i određeni jao. Naime, primijetite neke rečenice koje su bile u medijima, mislim da je to čak i gospođa Benčić rekla, iako je ona u odnosu na velik dio te platforme možda i najpametnija, bez daljnjega, što verbalno, što i ovako, i čak su mi neki stavovi dosta neobični, ali recimo da se i približi maksimalno, naravno, biračkom tijelu. Ona je u jednom intervjuu dala rečenicu, mislim da je glasila, uzet ću od onih koji imaju i dat ću onima koji nemaju. To je jedna ovako općenita i demagoška rečenica. I sada mi je možemo uzeti zdravo za gotovo. Ali što to znači? Tu se prodaje ništa drugo nego jedan stari hrvatski jao. Drugim rečima, ti imaš, ne znam, Mercedes i zaradio si ga. Radio si, rinto si cijelo vrijeme da bi si ga kupio, imaš firmu, imaš kuću i ti si, zaradio si. A ja vozim stari auto, ne znam, 20 godina, živim u stanu koji sam naslijedio još od svojih roditelja iz Juge i sad ja slušam taj intervju, čitam taj naslov i mislim si, pa da, ja sam taj koji nema. A onaj susjed smeće, vidi ga, on ima Mercedesa, ima kuću, treba mu uzeti. Još ih treba streljati. Znači, to je ono što oni prodaju. Mm-hmm. I to je duboko pogrešno. Mi trebamo stvoriti zemlju da imamo jednaku priliku za zaradu. Moje mišljenje da trebamo imati jedan solidan kapitalizam na način da i ja i vi imamo jednaku priliku za zaradu. A ako ste vi sposobni zaraditi, pa onda je to u principu vaš uspjeh i to je nešto što treba nagraditi. A ne sam da penalizirati da vam ja uzem pol zarade i prebacujem sebi koji sam nesposoban. Mislim, to je jednostavno nije, to tek nije pravno. Da, to je šalje država. Istina. Na neki način, dobro. Ali, je li to prebacivanje fokusa, s tim se zapravo počeo pitanje, pa sam to i zapravo htio implicirati, je li to, ajmo to tako reći, neću reći prišućivanje, ali ono, ne spominje se, znači neće niko reći, izdao je birače SDP-a ovo. Znači, žena je jednostavno odlučila da neće imati posla s tom ekipom i kraj priče. I to se onda tako i pratilo. U ovom vašem slučaju je bilo to baš puno oštrije. Ali dobro, kažete da je to zbog novog miješanja karata, da su možda izgubili neke šanse. Neke šanse, možda su neki računi. A zašto? Evo, svi će vas pitati zašto sad. Ja ću vas pitati zašto niste odmah pristupili većini. Pa dobro, tada su mi bile malo drugačije okolnosti, ali bih rekao da nije bila možda i toliko zatrovana atmosfera u Hrvatskoj, niti se toliko su se poticale te teme Drugog svjetskog rata i ostalo. A ko potiče uopće te teme? Pa ovo temu koju ja vidim, to najviše potiče ova ekipa koja je stvarno sklona ekstremnoj ljevici. Vidim da tu ima nekih pojedinaca i pojedinki tipa, ne znam, gospođa Orešković, ona dosta često priča samo svi smo ustaše i tak. Čak ima i tu nekih vrijeđanja na saborskim hodnicima koji su mi blago rečeno strašni, mislim, takav način komunikacijom je stvarno bizaran. Ja sam se uvijek trudio koliko toliko komunicirati s ljudima, ali gledajte, imate ljudi koji ne znaju pozdraviti. Sad sam se već navikao na to, jednostavno ne mogu ja sad usaditi kućnom odgoju čak i nekim ljudima za koje sam mislio da zbog ili akademskog statusa, poput recimo Bakića, koji je bio jedan od boljih predavača na PMF-u, ne znam, danas vidim čovjeka, idem ga pozdraviti, on se onak podsmijehne i ode. Mislim, pa čovjeku fali kućni odgoj, pa to je ali bitno da je on jedan od kulturnih ljudi. Čovjek nema osnovu kulture. I takvi ljudi onda idu pametovati kako bi se trebalo voditi državu, ne mogu se grad pokositi. Tako da, oni ne znaju neke osnovne stvari, ako to ne znaš riješiti, onda nemoj uopće ni pametovati. Znači, ljuti su jer ste se dogovorili za nekakve projekte. Oni biti ljuti koliko žele, ali mislim... A ne, zato sam postavio pitanje, zašto niste odmah? Mislim, koja je svrha biti u oporbi 4 godine, dolaziš tamo, naravno nemaš nikakvu odgovornost, ti možeš tamo, imaš tu slobodu artikulirati svoje mišljenje, pa onda gledat hoće li to na Facebooku biti zanimljivije od kolegice Mrak ili kolegice Dalije i tako dalje. Ali generalno gledajući, ti neš ništa napraviti u te 4 godine. Pa dobro, da se napraviti, nije da se ne napravi ništa. Bilo je, naravno, ovaj projekat. Bez dijaloga, pa ne, mora biti dijalog, naravno, to bez daljnjega. No, mislim da je ipak puno učinkovitije ako vi
po 5 puta vidite tjedno ili ministra, državnog tajnika ili nekog ko je operativac, nego kad ga vidite eventualno jednom tjedno u Saboru. Mislim da je jednostavno to glavna razlika, a s druge strane sa ovim ekstremizmom, ali ne mislim na nekakve nepostojeće ustaše, jer to kad čujem, mislim, ajde, izaći ćemo sad tu van, pa baš me zanima, hoćemo mi u cijelom kvartu ovdje vidjeti nekoga s ustaškom kapom. Mislim, to su gluposti. Znači, meni je to ono nevjerojatno i taj narativ koji se ganja. Toliko su taj javni prostor zagadili sa tim Drugim svjetskim ratom i vređanjem svakoga kogod ne misli ko ekstremna ljevica, da je jednostavno bila, po mom sudu, zdravorazumska odluka. Pardon. Mislim da je jednostavno sam išao u tom smjeru i mi se prvo ne da više slušati uopće o 45. godini, o tome da smo mi svi ustaše, čim ne razmišljamo isto kao ekstremna ljevica. S druge strane, evo i suradnja s gradom Zagrebom, imao sam jedan sastanak sa gradonačelnikom, ovo ostalo, stvarno ova jedna jedina vezana firma za nas, ništa živo ne radi, mislim pritom na vodoopskrbu i odvodnju. Doslovce imamo situaciju da mi rezerviramo novce u našem proračunu u Svetoj Nedjelji, imamo sve građevinske dozvole za projekte, oni samo trebaju raspisati tendere, su nažalost nadležni za to, niti to ne naprave. Mislim, pa to je ono nesposobnost na najjače. Ne govorim i kad raspišu određene natječaje i kad ti isti natječaji završe, oni imaju uvođenje u posao izvođača radova po 300 dana. Mislim, pa to je nešto što mi je nevjerojatno. Do te mjere da bi sve to isto trebalo regulirati zakonom, da praktički kad vi imate građevinsku dozvolu, da bi trebali uvesti izvođača, ako ste već raspisali ovaj tender, u roku 20 dana u posao. I te neke rokove ipak staviti razmjerno nekakvoj složenosti projekta, što se prilično jasno zna. Evo sad imate priliku gledati na Staroj Karlovačkoj magistralni vod koji se spaja baš na taj na GSK 2. Tamo je jedna od glavnih državnih prometnica. Kad dođe sezona, a već će se sad lagano to krenuti popunjavati, to će biti totalni kaos na cestama. Oni imaju rok za dosad 400 metara kanalizacije i nekoliko priključaka. Ja mislim da nema 20 priključaka, imaju rok 700 dana. Znači 2 godine će oni natezat, da ne kažem što, i građane, evo, rok i građane za nos, radi čega? Radi par 100 metara kanalizacije, gdje je fi manji od ovoga koji se ovdje vidi. Mislim, to su gluposti, to je stvarno podcjenjivanje zdravog razuma. Ali bitno da oni ne znaju pozdraviti na hodniku, jer su oni ipak veličini. Tako da, ništa neobično. Dobro, bit će to zanimljivo pratiti, navodno. Pa da, to sam zapravo i htio komentirati kad smo spominjali Račana. SDP tad nije bio ni četvrta, ja mislim, stranka u Hrvatskoj. Da, oni nisu bili ni četvrta. HDZ, HSS, HSLS, pa onda možda onaj Savka, jel? Da, Savka je bila relativno jaka sa HNS-om. Biti njih je HSLS doveo na vlast 2000. pa su onda postali neka stvar. Treća siječanjska koalicija je bila tada. Da su postali nešto. Ali mislim, hoću reći, imam s tih 10 godina gdje evidentno nije prolazila ta retorika. I onda se upravo ovo, dakle, jali ili je to nekakav elementarni možda anti-HDZ-ovski sentiment ili refleks kod nekih birača, pa na temelju toga da je došlo do nekakvog rasta popularnosti i opet da su uzjahali na vlast. Nakon toga više nisu, Bog zna hoće li kad će opet. Ali tu ne bi trebao biti neki orijentir, mislim, nemojte ganjati, ako mislite rast na popularnosti, nemojte ganjati priču koja očito ne prolazi, pa vidite vi da je ne prolazi već. Ja, ali vi to njima morate objasniti. Mislim, kako ćete vi to njima objasniti kada to sami ne razumiju. Da. To je prva stvar, a druga, mislim da oni imaju ozbiljnih kadrovskih problema. I sad kada gledam cijelu Hrvatsku i općenito presjek društva, bi rekao da je otprilike 2/3 Hrvatske desni centar prema desnici. Sad taj postotak može varirati, ali mislim da je tu bio vrhunac sa dočekom rukometaša, gdje ne možete vi sad braniti nekome da nastupa u Zagrebu. To su greške koje su čisti komunizam. Nekada bio zabranjeni koncert od Prljavog kazališta, svejedno su nastupali 89. godine, meni su pričali ljudi koji su bježali iz srednje škole i stajali na kiosku da ih mogu gledati. Ako ljudi to žele poslušati, nema Boga da ćete vi to imati. Zašto? Koja je to volja?
zašto si ti uvjeren da će tebi to donijeti neko političko dobro, to što si ideš? Ideš se lomiti sa većinom hrvatskog naroda jer si uvjeren da onaj preostali dio, da će on unilateralno tebi prići. Zato što su oni Jugoslaveni, realno. Znači, oni imaju narativ koji je nekada imala radikalna srpska desnica. Znači, to je identično koji radikalna hrvatska ljevica. A i dobar dio njih, nažalost, nisu oni, da sad nekoga ja i ne uvrijedim, ne zato što se ja sad pravim politički korektnim, nego ja znam ljude, evo, koji su valjda svih nacionalnosti. Imate ljudi koji su došli recimo iz Srbije, žive kod mene u Svetoj Nedelji, imaju prekrasne firme, zapošljavaju ljude, ispomagali nema kom nisu i ne može me niko uvjeriti da je njihov predstavnik tipa, ne znam, Radojka Djevojački, Savljević ili Milorad Pupovac, zato što njihova retorika i način na koji se oni bore, recimo, za srpsku manjinu, to nema veze sa Srbima meni u Hrvatskoj. I taj način niti je dobar, niti je pravo. A živi su ti ljudi koji žive u Svetoj Nedelji? Da, nisu nastradali, nisu završili u nekoj jami ili ne znam. Nisu, čak da pače, evo, s nekima se dosta često, evo, i znam sresti. Kažem, jedno vrijeme čak na jednom... Da, kao mi smo svi fašisti, svi smo ovakvi i onakvi. Ono što sam želio reći da jedan je narativ koji se prodaje, a drugo ono što je praksa. Meni je recimo žao što recimo nema u cijeloj hrvatskoj javnosti, kad smo već kod tih koji non-stop govore da smo fašisti, netolerantni i ostalo, da recimo nema više pojedinaca poput Borisa Miloševića, koji je malo, evo, i nezgodno nadrapo, ali njegova retorika je ona koju ja mislim da svako može prihvatiti. I sad kad vi imate takvih 5 do 10 političara, pogotovo evo da oni zauzmu taj dio možda lijevog centra ili manjinskog narativa, imali bi daleko mirniju situaciju u Hrvatskoj nego što je trenutno imati. A možda i ovi ljudi žive od sukoba. I rekao bih da tu istu retoriku preuzeo i možemo, i oni isto sad žive od tog nekog sukoba. Naime, oni koriste grad Zagreb za nacionalnu platformu, ali ne koriste na način, mi smo uredili grad, naš grad funkcionira, mi gradimo projekte, tu su dvorane, smanjili smo gužve, evo tu su novi projekti, novi mostovi, evo Jaronski most, i takve neke stvari, nego to su, mislim, luđačke stvari koje su dobrim dijelom ideologije, roditelji 1, roditelji 2, forsiranje tih nekih woke narativa i svega što pada već na globalnoj razini, da, već nekorog trajanja. Pa ne samo da pada, nego ja znam dobar dio ljudi koji nam se iz Njemačke sada vraća, apropo globalne razine, ljudi se sele u BiH. I BiH isto ima svojih problema, da se razumijemo, internih. I pitam ih kako to da ulaziš baš ideš iz Njemačke, koja je uvijek bila na glasu, kako ono kaže vic, pita moju Hasu, kao Haso, čuo da se sprema smak svijeta, što ćemo sad, kaže on, baš me briga, uzeo sam kofere i idem u Njemačku sljedeći tjedan. Tako da Njemačka uvijek ima taj jedan glas i uvijek je bila na toj jednoj razini. Ljudi se vraćaju nazad zato što već lagano po tom woke narativu, vjerovali ne se, lagano ide legalizirati pedofilija. Znači imate jednu stvar da vam starije osobe mogu doslovce kao čuvati mlađariju, kojem nije ni rod ni ostao, mislim, to je indirektan način legalizacije pedofilije. Ako hoće imati, mislim, takvu državu i takvo društvo. Evo, ja imam kćer, mislim, meni je to užas. I da si razmišljam da imam takvu jednu situaciju, ja mislim da bi moja rješenja za takvu osobu bila sve samo nedemokratska i humana. Da budemo vrlo direktni. Da. A jel vas brine što će kćer pročitati o vama, ove komentare? Mislim, ljudi si daju dosta za pravo ne samo ovi novinari i to, nego općenito imaš ove anonimne komentatore i to. I onda nadrobi, on ima valjda neke komplekse u životu i misli da je to potpuno normalno, ostaviti nekakav trag svog izmeta na internetu. Kao da su... Ja mislim da samo treba educirati dijete na pravi način. Znači, vi samo trebate djetetu reći, gledaj, naravno, moj je posao takav da me ljudi pljuju. A zašto? Takvi kakvi jesu. A zašto su takvi? Pa dobro, to je malo stvari i odgoja, mislim da to je onda stvari do frustracija nekih drugih ljudi. Dobro to, ali ne, mislim, konkretno, zašto je to tako, zašto se svaki političar gleda na nekakav, zašto se primjenjuje nekakav dehumanizacija ovoga političara, znači, evo, ljudi su frustrirani možda sa sobom i onda kroz politiku ispoljavaju se ono što ih inače muči. I valjda su političari ogledalo celog tog naroda i valjda im se ne sviđa onda na kraju što vide o tom ogledalo. Aha. Možda i do toga stvar. Mislim da jednostavno ću djecu naučiti, uvijek će biti ljudi koji će vas pljuvati, ne smijete se dati sprovocirati.
i reći ću će ne biti ko tata i reagirati na neke komentare, nego uvijek budi hladne glave, zanemari, to su frustrirani ljudi i to su ljubomorni ljudi. Znači treba onda dijete odgojiti da bude sigurniji od sebe, da razvije malo deblju kožu i da jednostavno shvati da, kako kaže poslovica, psi laju, karavane prolaze. Znači ti ljudi će ispljuvati, oni će nešto reći danas, sutra će već zaboraviti, može neko drugi doći, ali za 5 do 6 mjeseci kada se napravi neka dvorana, kada se napravi građevinska dozvola, daj Bože, evo i za tu željeznicu za koju se zalažem, koju realno da nemamo takve propise bi mogli napraviti vjerojatno i u pola godine, to se radi o jednim tračnicama i 2 šine i jedan trak, mislim to je vrlo jednostavan zahvat, nema ni brda, nema probijanja, nema miniranja, nema ničega. Znači to je sve jedan normalan pravac, to je jedno što se broji. I za 10, 20, 30 i vjerojatno će to biti za 50 godina, to je onda projekt koji će onda ostati, koji će imati, daj Bože, evo i benefita i unuci i ostali. Tako da je to jedino što je meni bitno. A sad ti neki komentari, pa ljudi su uvijek komentirali. Ja se sjećam kad sam bio klinac, sam slušao koje kakve komentare o sebi. Znači kad sam ministrirao u crkvi, sam slušao komentare od ljudi. Kada sam počeo raditi, ne znam, ko programer su bili komentari. Kad sam doma menjao stolariju na kući su bili, uvijek imam neko da komentira. Samo što sada to više nije uživo i nije u kafiću, nego je na Facebooku, pa da sad svi vide koliko mu je susjed, ne znam, ili ljubomora na njega ili kakav je. Da sam se recimo šokirao samo u početku mandata prvoga kad sam vidio od vlastite rodbine kakve ogavne komentare pišu, da, to mi je bilo strašno. Znači, čovjek koji mi je o meni. Znači, tak. A čovjek je prvi red u crkvi, on je bogobojazan, makar znam da je nekada bio i prvi u partiji, očito je doživio prosvjetljenje i uglavnom kad sam to onak pročitao, bio je neki skup, ja mislim, čak je bilo vezano za nogomet, pa da sam ga oprao pred svima. Ja sam mu rekao da se samo nadam, evo, da i on je svjestan toga i da mu bačva sve te vode ne bude pomogla ako ga kupaju unutra, s obzirom na to kakve čovjek piše stvari. A ovako kad vidiš na ulici ništa, šuti i tako, ali očito mora taj svoj izmet izbaciti, kako ste rekli, evo, na Facebooku. Ljudi su takvi, to treba prihvatiti. Da. Hvala na vodi. Hoću ja, malo kamera na mene, ako se potočiti nešto za špeci, ne. Na mene je kamera. Dobro, može ova vodica. Imamo ove komentare za osvjetljenje, imamo drugčije vrste kamera, pa evo, to je hobi, imamo, nikom nije sad hobi pljunut svaki drugi dan 2 eura za novu kameru. Pa da. Ako budete gledali, uzme dijete i nosi. Pa da, ako vam se sviđa podcast, s vremenom će biti bolja oprema, ako Bog da. Još smo, imao sam to na umu, dok smo razgovarali i sad pobjegla mi je onda misao, ali zanimljivo je, još moram to prokomentirati, izraelski ambasador je ustaša u Hrvatskoj prema nekim novinarima. Dakle, koja je to razina frustracije? Ja ga inače poznajem, vrlo je simpatičan i bistar čovjek. On je inače bio ambasador u Češkoj, obožava pivo, to mi je bilo interesantno i kliker je. A sad govoriti za čovjeka koji je Židov da je ustaša, to mi je nevjerojatno. Da, zato što je to, on ne vidi problema u pjevaču. Pa nije da ne vidi, nego vjerujem da je to vjerojatno zanimljiv fenomen. S druge strane, Thompson ima neki legacy od prije. Mislim da je on isto kroz određeno vrijeme isto sazrio i sad već malo drugačije, no mislim da ako je nama jedan pjevač problematičan u Hrvatskoj, onda je nama očito jako dobro. Da. Onda mi stvarno dobro živo. I ja osobno, da se neko ne uvrijedi, ja ga recimo ne slušam, makar dobar dio njegovih pjesama znam i znam ih ponekad puštati iz inata, evo, u autu, baš namjerno kad idem pored... ovom rođaku, jel? Da. Pored njegove kuće. Idem pored kuće, onda namjerno frljim i čavoglave i baš pogotovo uvodno. I za maškare to isto. A za maškare, ne, to mi je pidžama. Jel? Mislim, kada se ne sviđa moja pidžama. Ne, odlično, sam pitam. Nemojte me zezati. A puška mi odmah pored kreveta, za svaki slučaj. Dobro. Uglavnom, bilo mi je fora da mi imamo sad predstavu kod jednog pjevača. I mislim da se opet sve svodi uvijek na jednu stvar, a to je da on zarađuje više nego pola glazbene scene, pogotovo ove s ljevice. Kada vi uzmete u obzir da su oni odrasli na Novom valu, a ja mislim da dobar dio pjevača Novog vala su bili oficirska djeca i ostalo, onda me uopće to niti ne čudi. Sad ih smeta što neko na opečenom domoljublju je uhvatio dobru nišu
i da jednostavno zarađuje puno više od njih, pogotovo kada ode van. Ne mora se namještati neke dvorane i koncerte, zato što je to unaprijed raspoređeno na komercijalnoj osnovi, ima lijepo zaokruženu priču, možemo sada ulaziti kakvi su njihovi interni odnosi, što u bendu, što ne znam, među ostalim firmama, ali to su interni odnosi, to se oni moraju regulirati sami. Ako neko nije zadovoljan svojim honorarom, a možemo, imaš drugi bend i odeš negdje drugdje svirati. Tako da po tom pitanju mislim da to samo isključivo stvarno novac. To više niti nema veze s nekom ideologijom. Ali kada se vidjelo da je na hipodromu došlo otprilike 160 ili 180 tisuća ljudi koji su Zagrebčani, koji su ljudi koji žive u Zagrebu, i kad se vidjelo da je njih puno više nego onih koji podržavaju platformu Možemo, mislim da je to bio okidač da se toliko roka po njemu i da se udara i da se raketira svaki dan. I sad ja slušam non stop o tom Thompsonu i to je oporba, čiji sam dio. I sad se razmišljam, ok, ja bi malo pričao o porezima, ja bi pričao o gospodarstvu, ja bi pričao o razvoju infrastrukture, o energetskoj politici, o takvim stvarima. S kim na kraju ja o cijeloj oporbi mogu pričati? Samo, dobro, ja nisam prvo. Ajmo malo o gospodarstvu. Hrvatska nego predominantno naslonjena na turizam i na učinak turističke sezone. Nešto više nego susjedne zemlje. I sad imamo situaciju gdje, zbog stanja na Bliskom istoku, gdje se može očekivati da ćemo možda imati nekakav, ajmo to tako, možda to ružno zvuči, ali da ćemo imati veći priljev ovoga turista ove sezone nego što bismo imali inače kada ljudi idu, ne znam, Turska, Egipat, tako dalje. Sad, imamo onda i situaciju, baš posjetitelj sa sjevera Afrike u Hrvatskoj je napravio neku svinjariju. Nije to neka svinjarija, nego frajer je izraketirao policajku, pa ja nemam iskustva sa sukobima, sa policijom, kolega vjerojatno ima, ali znači da to jedan Hrvat napravi. Pa nema, ne znam koliko dugo bi, da se razumijem, ja ni ne želim da ga ja plaćam kao porezni obveznik u zatvoru, želim izgon i najvjerojatnije će se mu izgon dogoditi. Ali koliko je pametno imati nekakav perceptivno blag odnos prema takvim prijestupnicima u državi u kojoj jedan takav prijestup može napraviti vrlo veliki ekonomski šok. Pa mislim da ne treba uopće imati toleranciju ni najmanje. Prvo, što se tiče tog samog funkcioniranja svih migranata, s obzirom na kompletni sukob na Bliskom istoku. Ja mislim da je Frontex skupa sa službama, to jest dežurnim vojnicima iz NATO-a, napravio jedan cijeli koridor što iz Afrike, što od jednog dijela Bliskog istoka, jer dobar dio tih migranata je uglavnom dolazio pomorskim putem, rijetko ko je dolazio baš kopnenim putem. Bilo je u nekoliko navrata što se tiče izbjeglica, pogotovo kada je bilo sukoba i u Siriji i na ostalim dijelovima tog dijela svijeta. I mislim da tu već jedan filtering postoji već na samoj, recimo, granici između, rekao bih sad, zapada i Bliskog istoka. Tu već postoji određeni filtering. Što se tiče same Hrvatske, Hrvatska je oslonjena malo većim dijelom nego možda veće zemlje poput Španjolske ili u postotku, znači na svoj turizam. Mi imamo sreće što nam je obala dovoljno sređena da je najbliža praktički od sjevera Europe kad dolazite iz Njemačke, kad dolazite iz Češke i ostalih zemalja, sa toplim morem, pogotovo onaj sjeverni dio, Kvarner, Istra i ostalo. I tu mi imamo sreće malo s pozicijom. Ponuda nam nije ništa drugačija nego što je tipa u Grčkoj ili u nekoj drugoj zemlji, koliko god to zvučalo apsurdno. Grčka čak ima i duplo više otoka, a rekao bih da je čak i kod nas neke stvari su puno kvalitetnije i trebaju biti nešto skuplje. Koje? Pa tipa od ugostiteljstva, znači naši hoteli su definitivno bolji. Apartmani su mi jednakoj klasi, dobro, ima loših, ima gorih. Infrastruktura vam čak i u tim južnim krajima isto nije bog zna kakva. Znači isto imate od gužve na obalama i ostalo. Restorani imate po kategorizacijama. Ja mislim da tu treba možda uzeti ono najbolje, a to je jedan dio vezan za ljubaznost nekih urbanih središta tipa u Grčkoj, a možda uzeti dio recepture koji su jako dobri od mediteranske kuhinje u Italiji i mislim da je onda to bi nam bilo sasvim dovoljno, znači za naš dio turizma. Čitao sam prema podacima da mi otprilike 5 puta ipak više uprihodimo godišnje od prerađivačke industrije i kad bi se čak i uzimala energetika, iako je HEP državni, da bi to čak bilo i nešto više, tako da nije baš da smo mi
skroz ovisni o turizmu, ali dobar dio toga se ipak puni kroz turizam i koliko god zvučalo apsurdno, dobar dio naše dijaspore su oni gosti koji se broje pod strance i mislim da je to dio koji se jako zanemaruje, jer ti ljudi dolaze iz nostalgije, iz domoljublja i svega na hrvatsku obalu, ipak su oni puno veći potrošači. Radiš cijelu godinu, misliš si, ok, sad se idem zaguštati tijekom ljeta, vidjet ću si ekipu nakon godine dana, daću si oduška. Tako da ne bi se baš toliko zabrinjavao da će sad tu biti nekakvih prevelikih problema, jer uvijek je bilo nekih ekscesa. Što se tiče tretmana bilo koga, znači stranca koji je takav i koji je inače problematičan, malo sam čak i pričao s nekim ljudima koji su iz sindikata policije, oni su isto za momentalni izgon i čak su mi rekli da ukoliko treba tu nešto još možda dodatno sugerirati za izmjene zakona, da su oni tu na dispoziciji. Mislim da je sada što se tiče samoga MUP-a ima određenih napredaka, ima određenih stvari koje bi se dale poboljšati. Mislim da su napravili dobre pomake oko organizacije, integracije, čak i civilne zaštite, interventna, jer recimo sada isto jako dobro i opremljena, jako dobro obučena, mislim da su oni isto ok. Što se tiče svih tih stranaca koji god su problematični, s obzirom da imamo slogan sigurna zemlja, mi to trebamo njegovati i mislim da zaista treba onda momentalni izgon iz države i tu treba biti puno stroži. Kad sam bio u Americi, tamo imate situacije vezano recimo kada zaustavi policija. Ako vi pokušate, kako mi volimo reći, podmititi policajca, gurnuti mu, 20, 30, 50 eura, momentalno vas stavlja u pritvor. Momentalno, nema više toga. I čak i nedavno znam... Da. I uglavnom, tamo su dolari. Uglavnom, vidim da je kod nas već lagano, što zbog internih kontrola i zbog svega se i tu popravlja stanje. Bilo bi zaista nezgodno reći da to nije točno. I mislim da tu treba biti strog i tu treba prvenstveno zaštititi naravno hrvatske građane. I čak mislim da bi ta granica, što se tiče filteringa prema nama, trebala biti uspostavljena sa susjednom federacijom, točnije sa Bosnom i Hercegovinom, i da bi ta granica i taj Frontex bi se trebalo s njima ipak iskomunicirati da se gurnu na granice Republike Srpske i same Srbije i da se tu radi prvi filtering. Jer na ovoj daljnjoj granici, pogotovo kad gledate između Hrvatske, BiH i naravno Republike Srpske, tu je skoro 1000 km granice. To je nemoguće za isfiltrirati i iskontrolirati na pravi način. To će sigurno biti propust. Čili su vas puno za Rimca i za ustupke ili pomoć ili tak dalje. Kako to komentirate? Pa dobro, to sam i očekivao. Ono što mi je recimo bilo zanimljivo da me čak i bivša stranka koja se me neki htjela odreći još i 2024. godine, da su onda se kasnije oni odjedanput okrenuli i krenuli pljuvati po tome što smo išli prodati zemljište koje bez Rimčeve investicije nije vredilo doslovce ništa. Tamo je nekad bila ne šuma, nego zaraslo polje sa divljom šumom, iz koje su uglavnom izdatavale lisice, čagljevi i kojekakve divlje životinje. To nije služilo ničemu i konačno je neko to iskoristio i napravio firmu. Ima sveta na dodanu vrijednost od toga? Od same Rimčeve nazočnosti i globalnog ovog spominjanja? Pa definitivno ima. Znači prvo imate tamo otprilike, tamo je sad već blizu 2000 zaposlenih, dobar dio ljudi iz Svete Nedelje, oni koji i nisu bili su kupili nekretnine, napravili kuće, jedan je ogroman val doseljavanja, to ima možda sad i pluseva i minusa, što su cijene nekretnina onda isto porasle, ali ljudi koji su tamo baš u neposrednoj blizini su zaradili na tome. I opet se plati porez na promet nekretninama. Kad se gradi, plati se komunalni doprinos, kasnije komunalna naknada. To sve vuče. Ali mislim da samo ne vjerujem da će ovo gledati neki prosječni ekstremni ljevičar, ali tek toliko da objasnimo. Čak i da nije napravio ništa, doveo ljude, neko i ponovno se stvori ta dodana vrijednost. Pa čak i da proda firmu, opet će se platiti neki porez i opet će se to vratiti u državnu kasu. Tako da bilo koja proizvodnja i bilo što je naravno poželjno i naravno da je to meni skroz prihvatljivo. Unazad 8 godina se broj firmi kod nas u Svetoj Nedelji poduplao.
jer nije on jedini koji radi, naravno, za sad da on ima nešto ekskluzivno kod sebe i sve radi on. On ima dosta i kooperanata i firmi koje su iz Svete Nedelje, koje također rade ili dio lima ili dio guma i svega i opet i ti ljudi zapošljavaju i njihove firme su narasle, to se sve broji i to mislim da je sve jedan ogroman plus. Tako da kada gledam taj segment, mislim da to treba gledati ne samo tu dodatnu vrijednost, nego prvo smo dobili ogroman novac i još na kraju je izrazio namjeru da otkupi to zemljište čiju vrijednost je zapravo on podigao. Tako da po tom pitanju mi smo tu višestruko imali benefita od toga svega. Nećemo reklamirati naravno ove automobile na struju, na ne znam živjeloj benzinci, dizeli bez DPF filtera. DPF-a. I bez AdBlue-a i bez svega što je uništilo njemačku autoindustriju. A dobro, evo on je isto dio njemačke autoindustrije, ali tako? A jednim dijelom da. Jednim dijelom da. Zadnjih 5 pjesmi na YouTube-u. Čekaj da vidim. Kako ćete se sad nasmijati? Čekaj sad da vidimo. Shoot to Thrill. Bandiera Rosa. Da. Shoot to Thrill, AC/DC. Dobro. Čao glave Thompson. Penezi podvinčani. Sek Aleksić crno i zlato. Ko je to? To ti je Kak ide Shoot to Thrill i ovo? No, pa to ti je, znači, ako je široki politički centar, onda moraš se pokrivati. To ti onda ideš... To ovisi o dobu dana, vjerojatno. Znaš, nemate, mi smo tolerantni, nemate to druge. Ja neke trailere tu, rim tim tagi dim, to puštam kćeri, ona se na to baca, komplet, to je... To vada 10 puta slušam i onda mi zna stari poludet na to i kaže jel može neka druga pjesma, mala ne, da, skači i tako. Ja mora skakat na to. A uglavnom ja skačem, ja se umaram za sve. Biste li radije da vas vozi taksi robot ili Ivana Kekin? Robot taksi. Robot taksi svako doba dana i noć. Siri vrhnje ili pršuti masline? Siri vrhnje. Još malo onako bibera, češnjaka, siri vrhnje, definitivno. Dobro, ovo su već kandidature za Zagrebačku županiju, to su isto rekli, ali da? Pa, u principu regionalna politika me i zanima jer ne možete samo gledati uvijek sebe, jer dobar dio tih projekata se veže i regionalno. Barem na dijelu zapada, dio, južnog dijela županije i naravno skroz istočnog koji je specifičan opet na svoj način. No, dobro. Nećemo daviti. Imate još kakvu poruku za, ako ste si pripremili na putu do ovdje? Nemam neku poruku, nešto posebno. Mogu samo reći da uvijek treba... Gledat Picasso? Naravno, treba biti uvijek smiren i pogotovo što se tiče politike i toga. Svako ko se želi tamo okušati, naravno treba biti spreman i na određene udarce i to. Treba to i tam naravno vratiti, ali opet i pripaziti da se ne prođe granica dobrog ukusa. Ja sam znao pogriješiti po tom pitanju, bez znanja, ali mislim da ne trebate nikad nikome dati da jaši po vašim leđima. Dobro. S tim ćemo završiti. Zahvaljujem. Ja imam astigmatizam i smeta mi ovo svjetlo i zato gledam u pod kad postavljam pitanje, to teško mi je pogledati u reflektore te.